från serbkontrollerade delar av Bosnien. Travnik, mali grad u centralnoj Bosni. Život u gradu se malo povratio nakon proteklih godina ratnih stradanja. I roba se ponovo može kupiti po skoro normalnim cijenama. Ali rat podsjeća na svoje prisustvo. Linije fronta prema okupiranim teritorijama se nalaze na udaljenosti od samo nekoliko kilometara. Svi očekuju da će borbe ponovo nastaviti tokom proljeća. U Travnik i dalje pristižu mnogobrojne izbjeglice iz Bosanske krajine, teritorija pod okupacijom srpskih nacionalista. Na osnovu podataka od Crvenog križa do sada je oko 200.000 izbjeglica prošlo kroz Travnik. Oni su raspoređeni na 6 privatnih centara, među koje spada i centar Han Bila. 1994. smo primili negdje 3-3,5 hiljade cirka lica. Dolazili su, sve ovisi o ratištima sa srpske strane. Kad je mirnije, onda oni dolaze, to jest proganjaju i genocid vrši našto u Bosanskoj krajini, na okupiranim teritorijama. Od početka rata do sad, kroz centar Han Bila prošlo je oko 13.000 izbjeglica i svi su registrovani. Skoro već 3 godine dozvoljeno je nacionalizmu i nasilju da hara Bosnom. Rezultati toga su bezbroj uništenih sela i prognanih ljudi. Brajkovići, ranije uglavnom katoličko selo, sada je prepuno izbjeglica. Ma ima nas ovdje od svakle, ima iz Jajca, iz Viteza, iz Šipraga, od svakle. Svak živi kako se snađe i umi. Teško. Jašte nema se prihoda, nema nikakvih. Što je se imalo zalihe i istrošilo se. Kako se dolazi? Ma, živimo od humanitarne pomoći, što zaradi. Većina izbjeglica živi ovdje između godinu i 2. Svi žive od humanitarne pomoći, a neki su dobili nešto pšenice pa su mogli posijati posuđene njive. Drugi dobivaju pomoć iz zajedničke kuhinje u selu, organizovano od samih izbjeglica. Kao izbjeglice i ta naša organizacija, mi smo od Šipraga, od Varoša, organizovala da bude kuhinja za narod naš. I kuhamo, izabrali su nas, ima nas 6, dole 8. Dole rade 4, ovdje 4 za naš narod, u Han Bilo i u Brajkovićima. I tako kuhamo za narod po jedan obrok. Šta kuhate obično? Po rižu, tjesteninu, krompira, graha, najviše, ništa više. Ljetos bilo graška malo i tako. Znači dobro je? Dobro je. Da ima bolje bilo, ali šta pa. Imali smo u Kotorvaroško patlo i veš mašini, sve, vodu u kuća, sad nemamo ništa. Imate li kupatilo ovdje? Nemamo. Koliko soba živite? A ono malo i jedno drugo, ono tamo isto, 3 sobe. Koliko vas živi tamo? 5 nas ima. Ko? Ja i muž i 2 djece i Zala. U septembru 1993. godine porodica Lozić izbjegla je iz svog sela Šiprage u blizini Kotor Varoša. Od tada žive ovdje u Brajkovićima. Nesnošljivi uslovi života na okupiranoj teritoriji prisilili su ih da izbjegnu i stignu do Brajkovića. Posle toga počelo je masovno maltretiranje. Tjerali su ljudi stoku koju je imao, onda su pljačkali kuće, odnosili tehniku i tako da je nastala totalna pometnja.
gdje je narod bježao na sve strane, mnogi su bježali prema Hrvatskoj, prema... Ovako, oni gdje sam ja živio u tom mjestu Šiprage, bilo je nas 3000, tu negdje, oko 3000, bilo nas ukupno, a sad nas je ostalo oko 450, a u čitavoj našoj opštini, Kotoraraškoj, muslimana je bilo oko 13.000, a sad je ostalo negdje oko 1000. Bilo mi strah svega. Bojala se ubiće me, tako. Ostati sam, ubiće muža, ostati sama sa djetom. Ovo mi isto strah kako će biti. Čega ti strah? Strah me kad ode na liniju, da će se vratiti, da će preživjeti. Rat, svi znamo kako, mislim, mi koji smo bavili ovdje, baš znamo kako je započeo. Šta smo sve proživjeli tokom rata i sve znamo, ali opet samo da se završi što prije, pa bi, ne znam, da bi rekao bilo kako ili ne znam, valjda, nadam se neko pravedno rješenje, a samo da se završi. Što prije. Nemamo, da, mislim, gdje se više smještat, nemamo kuća, porušene kuće. Naprimjer, volila bi otići, da imam mogućnost, ikako volila bi otići u Njemačku ili u Švedsku. Tam da moće, da mi ovako ko pošalje papira da mogu otići. Izmed ovdje morati ići kad tada, prema tome ovdje vjerojatno neće moći ostati u ovom selu, jer to su hrvatske kuće, hrvatsko selo, hrvatska zemlja. Prema tome morat ćemo ići, pa kuda, ne znam, stvarno. Ako ne mognemo da se odmah. Malo, neće spavat. I da se malo, gdje spava?